Poglej tole čudovito cerkvico. Čist popolnoma v skali se nahaja. Vse v bistvu je bilo čisto enostavno narediti, samo votlino so zazidali. Škoda, ker je sicer zaklenjena, ampak malo se pa tudi čez oken da videti, kako je noter. Glejte, celo preko kamere se da čist dobro videti, kako je noter. Zelo zanimivo, zelo domiselno. Tole se drugače nahaja na Stari planini v bližini mesta Pirot. Tukaj je tudi drugače veliko zanimivih stvari za videti. Tako da jaz tukaj zelo uživam. Lep pozdrav iz Stare planine, moje ime je Tomaž Gorec.